Kaseng JSU kapenram jur halor ka jingong Chief Minister ba umdon kti ban tuklar ban penyo environmental clearance ya ka Star Cement hinray na kaliang kaseng kampediang ya kanika jingburi Chief Minister na markat kum ka shiti hau arpu artrek ubanai baar balapha da ka MOEFCC sa ka Meghalaya State Pollution Control Board ladon ka bentajong ka shiti balaong ba umintri rang ba ka jela ulapha RC ne ka shiti haka arpun rutrek banai ba hinyau arajar arpau baraka shipau trek banai ba ar hajar arpoi ban kirpat naka MOEFCC ban pindon kamno naka para 7 clause 5 stage 3 jong ka EIA 2006 ban pindu no ka public hearing lani ka jingpin sngo ba halor ka project ka Star Cement bat shim ka jing bat shim da jing tho bat jing soy ni nong kershan bat nong persha ya ka project bat ban pha shaka MOEFCC kaseng ka penram jur ya kanika jingle Chief Minister bat kampediang da lele ya ka jingle shimet ka jong u bat ula pha jing tho sha ka tanar MOEFCC jong ka sarkar India bat kane ka jingle jong Chief Minister ka pani ishai ba kamdan ka jingya tiblem lane ka jingya rai lang bat ki cabinet minister namar kum ba pau menta ki don ki menteri jong ka jilla ki ba persha ka jingyo EC ka Star Cement Nagliang juga ga jangkir dan Julian mentang asni jemban sih ga macam kerja ya kali ga press conference ga bayar dari tek berkali ga jingyo environmental clearance ga Star Cement ga banukong ga bobo jikali ga sangi ga lomba haba duduk kasi ga banukong malah banong hadin giyo ya kali environmental clearance na po Ministry of Environment ga penpau syah ni ga lomba Star Cement ga msun na puram syu ikata ikhtiar sensar nga banong ha sik schedule ne khagata sur jong pa nang bagi public hearing ka banungkong hi kan nilapo ya city haga artrek ubanai ba arja afway ka penpau syai ka ba usiam jongi ula thok ula sukor bar ula kren arsap ru igi pa jong jela bar khantame e ka buri nyautrep jongi namar bingilap ka city ka longba ka Ministry of Environment ka penpau syai haga close ka ba lai ka ba ong ba the Chief Minister ba ay ka recommendation na naman request ba invoke ka para nyo jong gani ka EIA arjan rio ka bumod ba u CM sumla kwa so kan skap ka surupai ba ka kum gani ka para nyo handrai ude CM u konrat samahi ba pha ya ka Ministry of Environment bensim da gani written presentation ka bumod ba ya gani ka kot ka ba kisoy kumba arspa prapawut kibrio ba milap ro ba gune ni kibrio ba pli gidai ki balului kibrio pai ba haga ba ga Star Cement kelaya ban mit besngi menyo ban pha soi ya ki kot ban kersyani project Star Cement te ude dei u CM lamba u deputy commissioner jo Izaintia ki ba yarap sop ya Star Cement pha san ni kot aspa performance kibrio ban kersyani project Star Cement elian jo sai ni pen pa sai ba ya kini sorkar pemerintah ngalabang sorkar MDA gajinglam jongu kontrak sama na iba kemudian ke teamwork dan kata ke konsensus ke bandira lang dan ke kabinet ya ke ke bayadai bat kini environmental clearance jongga Star Cement ke penpau syai ba keseng NPP ro kerana kiti hne nambar ba ngi iba aru kisipara ke bayalam ke kabinet kidai maki ke ba spearheaded ini bayalam ya Star Cement berpenyo ya gini ke environmental clearance baling ong bagri NPP namar ngi iba na liang jong wei u emeli bedang buram jong emeli konstituensi u ba hamlet doling lawan sakmat bantho an persya halor gini environmental clearance ngiru ka statement jong malak men rumbui kadang ke jingkran hang turu ong ba ngai iba na kaliang gini ki minister kempaton kata kejingya menjur nene kata kejingya tho naliang sarkar man penyo environmental clearance ka pumut ang ni kalomba kadai batangga gejingle simet jong Chief Minister berkumjuru na u menteri jong tanat environment and forest so kawai nada phipha city jong ka environment of Ministry of Environment ka batho the way scientist sha ula pha city sha ka pollution control board berkumjuru sa Star Cement ngi hani ba u CM jong ka jalahi u konrat sama ular kemen arsin berinvok ya para nyo ne berpenyo ya environment clearance ya ka Star Cement kata kadai ka handrio trik ubra benyo aja arko kata kadai mencip senam berkumjuru ulat ho sakwe city ban request ban invoke ya para nyo
syaka watho electricity jaga Ministry of Environment kata kadai si potrik mai ba araja kuwai kani ka ban pausai ba CM udan kiti hagaban ibor ban ibor jaga Star Cement ban penyo ya gani ke environmental clearance direct na tina Port Delhi te habangi pharu syaka press statement jong James Sangma bodi ministry minister jong environment jong state jongi minister jong forest haujun ar sautrik aja kuwai ke berpasai hang niru ke ba ulalang bakla hapo ke media ru da ke baong ba da ka free to public hearing license panna benyo yang kata environmental clearance directly na Port Delhi ke pemut ba kamdan chu kata ke jing buram yang ke 6 schedule ne kata ke district council namar ngilap ru ba ke NOC ke ba thamai ki yo tang na po brisionot ke ba peni ba sur jong pai ba hi ban penyok environmental clearance kam sum ladan kata ka jing ya selan ke jing ya dai ini kata ka jing sengam ya ka surun pai ba bubun balang na hilap ro ka bubun ki benta ha ki public hearing ki dai hi ba persya ki ba khambun ban ke no ya gi nom kersan te ngi kwa ba ni ka environmental clearance adalah ba dai ban reconsider ya ka ini ban cancel ya ka handrai ki ban skap Syai ni ban sangap tu nak suruh pai ba bubun balang bo persya igani ka projek jong Star Cement nak lihat jong sengru hagi kita yo baladak ngelayo ban file jaga way ke petition jaga NGT namara fipet jaga environmental clearance ke bagi Ministry of Environment ki ai jaga Star Cement kadon ke bental ke plus ke ba pensyai tu ba ngila nela bantu against ne persya ya kini kiyo environmental clearance ka Star Cement apo like post ni nagasni ke ba Star Cement ke yo environmental clearance kata gemot nadu pratri kunjun azar kuwai kapor dang yangi bangin nang file khambul ki petition cepo ke NGT bar kunjuru jaga Ministry of Environment ni kunturu ki wai bar ki proxing balang namar hakum kini por bagi iba ke jinja bagi kenduk lang apa dang kini ke jingkandam nega lockdown tengi kuntu di sembalang demi syakmat ba file no ada petition ke NGT ba kunjur ke Ministry of Environment ka ba ko dang te ginaya haglinti ke badai ginam songkliti dengan kasai bagi kuntu ibai ba tok sembalang ba kunjur ke Rishimet kamtam gitu ki beri ba kamle di gi ya kata meram o memoriam ni ke pari pi ba pendono ketu ke jinga tho ya tar tang po Facebook ni social media hari lenga seng da keruak ipha sepi kalong ba rekam yo ni pulom badai ikhtiar ne de uta bala ban penduk pendam ya ke jiliat dan bor ni ki mender hapo ke jela ke jungi